Well, the club started with the purpose of teaching disabled people to ski. And we started in 2003. We had a lot of enthusiasm, we had no equipment, and we had no money at all. As they say, large oaks from little acorns grow, and we had a very small acorn, and we've now got a very big family of oaks. It's not just about the skiing, of course, it's about the social aspect as well. And it brings together a great big family of people who all work together. Whether you are disabled or whether you're able-bodied, you're all treated exactly the same. Pan mae gennych chi anabraeth fel sgyn i, da chi'n ista'n honmyd yr rhan o'r corff. Lle bynnag mae hon yn mynd, dwi'n mynd. Mae'n wych, mae rhyddid ydy mi. Mae'n cadw lot hwnna ni, lot o bobl sy'n methu cadw heini ddim yn ffordd arall. Fedrwch chi ddim mynd i ganolfan fforddi hawdd yn lleol lle mae yna ddarpariaeth ar gyfer Anabl. Wedyn mae hyn yn ffordd wych o gadw'n heini, de. Da ni gyd o sgiwr yma. Does a ddim label, da ni'n delio fo beth bynnag sy'n digwydd fel mor proffesiynol da ni'n gallu. Ond does a ddim label, Clwb Sgïo da ni. Fydda dwi'n sgïo bore yma efo rhyw'r grethod. Sa'n byd gwell na gweld i gwreba pan maen nhw'n cyrraedd y gwaelod, efo'r gwen mwyaf ac y hapusrwydd. Mae'n briliant. Pan da chi'n cyrraedd y llethr yma, tydi anablaeth, dydy ddim yn bodoli mewn ffordd. Os da chi'n gallu neud o a mwynhau o, ffwrdd chi.